Саламатсыңарбы балдар? Биздин бүгүнкү темабыз опера ырчылары Талгар Жакшылыков жана Керим Турапов. Биздин максат опера ырчылары Талгар Жакшылыков жана Керим Турапов жөнүндө маалымат алуу, классикалык музыкага кызыгууну ойготуу, музыкалык табитти калыптандыруу. Талгар Жакшылыков Кыргыз Республикасынын эл артисти, опера ырчысы Талгар Жакшылыков 1964-жылы Казакстандын Балкаш районундагы Куйган айылында туулган. Ыбырай Туманов атындагы Каракол музыкалык окуу жайында билим алып, андан соң Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында солист болуп эмгектенген. Ошол жылдары Бибисара Бейшеналиева атындагы искусство институтунун жеке ырдоо кафедрасында билим алган. Италиядагы опералык мектепте атактуу педагог Марио Меланиден таалим алган. Учурда Абдулас Малдыбаев атындагы академиялык опера жана балет театрынын башкы солисти. Көптөгөн кыргыз, орус жана дүйнөлүк операларда башкы каармандардын образын бас партияны жараткан. Алар Власов, Малдыбаев, Фере, Айчүрөк операсында Бакай менен Чыңкожонун, Манас операсында Коңурбайдын, Петр Ильич Чайковскийдин, Евгений Онегин операсында Онегиндин, Яланта операсында Король Ренинин, Бородиндин Князь Егорунда Кончактын, Россининин Севильялык Чаштарасында Дон Базилионун, Моцарттын Фигаронун үйлөнүшү операсында Дон Бартолонун, Гунонун Фаустунда Мефистофелдин, Вердинин Аида операсында Рамфестин, Давлесовдун Курманбек операсында Тейтбектин жана башка көптөгөн образдарды жараткан. Эң жогорку артисттик жана вокалдык аткаруучулук шеберчиликке ээ. Акшам таржайым келдиңге, жаттанғаны келдиңге. Асырбай бақчының Kırık sağa suyuncu, düşmana olsun güyüncü, Aytulu solu seniki de aşkede büyük beniki. Akşam karnı at geçen, akıldın haylalı da kızını. Çürük dit da çürük, dit da çürük, çürük. Makul desin aralı, akıllı şarın tavalı, ölçöp çaydı dolalıp da düşmanın yolun çalalı. Ayday çürük geceler, çecik bey şunkardı reizde. Tavalı da tavalı
Biz balдар Ayçülük operasından üzünde okuduk. Kerim Turapov, Kırgız Respublikası'nın el artisti, opera ırçısı Kerim Turapov 1959 yılı Oş oblastındağı Karasu rayonunun Kızılsu ayılında doğulgan. Kırgız Akademiyalık Opera jana Balet Teatrının başkı solisti. Büyüsara Bişinaleva atındağı Mamleketlik İskusto İnstitutun ayaktagan. Al kengiri diapazondu, koz lirikalık tenor ündü ırçı. Anın repertuarında altın fondga жазылған dünyölük klassikalık vokaldık çağırmalar, eldik ırlar jana zamanbap oyuncu kompozitorlordun çağırmaları бар. Kerim Turapov atkargan partiyalar: Verdi'nin Traviata operasında Alfred, Rigoletto operasında Герцог, Çaykovski'nin Yevgeny Onegin operasında Lenski. Kerim Turapov uluттuk operalarında partiyaların en жогорку çövetçilikte atkargan. Vlasov Elem Mardыбаевдин Ayçülük operası Gülçoro, Akmer operası Bolot, Tuğulgan жерди сагынуу, Айылга кат, Махаббат вальсы, Курманжан, Ош шаарым, Жибек жолу жана башка бир нече обондору бар. Kılımlardan kılımlardı, Kızıl sunun susu ağılı, Aldadıgan tatlı kımızday, Tuğulgan жерinin susun sağındım, Жүрсем дағы алыс араңан, Ата жұртым кетпет санаман, Ақыл айтып асыл кеп айтқани, Аталардың кебін сағынам, Сарой менің бөгөй туысынан, Бүркіт шаңшық бүкік сайраған, Ұшқын терім асқаз осынан, Жүрген күнім естіп сағынан, Жылың айлақ жырпы ат беріп, Жылғалардан тұнық су кечіп, Балтырымды биліп қарағани, Балалығым естеп сағынам. Töbe jaylı jaşıldır, Koğur jeldi salgılasın jer, Koktu beles küngöy deskeyde, Koygay targan günüm sağınam, Dündügünün bütün bulatı, sağınam, Büyürür cılgı aynamani,
Adam жүргөн жерди сагынам. Kırgız opera ırçılары Талғар Жақшылықов жана Керим Турапов жөнүндө маалымат алдыңар. Үйгө тапшырма. Керим Тураповдун аткаруусундагы Туулган жерди сагынуу деген ырды оonu менен жаттоо сөзү китебиңердин 38 бетинде